بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari ini Allah Subhanahu wa taala wasaburain wa dimitadan one mindoin midore majimaudi asikode wongon idulbe Tenduna inala numene ngom majam ikisi woni mundu migra sabu yurme ne wan de otago si de jombe jetule bawo ne budo seminar go Islam yokade mo wona ni la welo mo ko jettungal mawgal ne mi tawde te mo ngende do jonde jettude jonde diina jonde Islam Yes, oleh logete, Allah ulando nur diri sewa, kani kulanan gondilan. Tawakati koenjon dulu usu mai jetulu, tawakati koenjon usu do Allah do. Undo konema ki jeutu yusti, jehanu de yesu de Allah subhanahu wa ta'ala, wa yamiri anno wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Madani yang hulu timmi dan timorene mau ni neng Allah sabu ko teuni en kon wiyan mo jaran haray kularani haray ida wertano ben mawbe men imamu be men keddube ardi ben den o juudirde newnu be imadum do e waddo wana dum do mi futti arde de juudirde sa sifade do golle ɗum holli tippitaare kañum e giggol mawgol ko ɓeeɗo mawɓe men jogani kaadumina l'islam ɓe jogani julɓe ɓen toro Allah e Allah fooɗu baɓe ɗen tabitinna jallal ngal muɗumna baddane ɓe weltano ɓen mawɓe men kowoɓe tedduɓe jeeyaɓe e musital timbi tunni eltuɓe ɓeeɗo sukaaɓe maɓɓe holli ɓe laawol feewngol nei beledi moƴƴuri haa tawa jeunesse maɓɓe on organisation ko heewi kon fiyama jeunesse sous préfecture haray ko anndira organise gol soirée ko belvédére ko ɗum ɗo ko concordance ko miss ko ɗum ɗo jeunesse ɗi ɓurɗi ɗin ko ɗum anndira kono amma noon jeunesse ɗimɓi ɗum ni o ɓe holli wondema ɓe yiɗi Allah ɓe yiɗi nelaaɗo ɓe yiɗi deftere Allah ne ɓe yiɗi peewangal ɓe yiɗi diina kam ay denndangal ngal karmo ko ɓe fof ɓe torama sembingol ɓe ɓe waɗi hito e maɓɓe o fiisiba ɗum ɗo ɓe nooto ɓe haray ɓe anndina jama o ko sa tawi timbi ɗumni kaka maɓɓe ko wanno ko towni dewol baaɓe maɓɓe ngol Patianka baba timbi tunni woni ko ɓe jeeya ko wiyete jonga fello jaam haray notagol ngal ɓuuɗo noddangu wona ko négocia wona ko ɗumanna ɓe wi ɗum meɗen faala o ɗo mbi nooti dani ko waɗi noon ko musidal an mi nooti noddangu mum haray inchallah denndangal seediiɓe ɗo ɓen fof woni ko ɓe timbi ɗumni woni ko ɓe e kuutaaji ɗin tati ko woni timbi e timbo e laɓe woni kawte men musidɓe men ɓe kawten ɓe ngaaɓen ɓe fof maɓɓe haray mene musidal timbi ɗumni ɓe wiiɓe ɗum kadi maɓɓe ko tooli maɓɓe ɓe hittii ɓe weltor haray sukaaɓe ɓen ɓe neɗini yomi yewtu yewtere yowondirde e fii sukaaɓe ko honno suka julɗo haani waɗirde ko honɗum suka julɗo duwa waɗande kaaɓe diinal islam ɗum wiye arab dawru shabab fi dinillahi subhanahu wa taala ɗum no wiye e français le rôle de la jeunesse pour le développement de l'islam, ou bien pour l'épanouissement de l'islam, ou bien pour le rayonnement de l'islam. Ko honɗum waɗi suka julɗo tenen
tengo cargo y al Islam. Dan karo Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah fi ko yewten e mawdu on ta ko wodi fi al sakati ko fi Allah on ko yewten. Dan karo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala onon be do sibbe julbe tedduɓe nokku kala ka ɓangol ɗon seedi ɗon ɗo ya Allah nan ɗon nani on ko wona wolede ɗon o holla on ko woni goonga kon e mum warti kaw jammugol kadi o tawna ɓe jeyaɓe makko ɓe o manki o yewtindi maɓɓe simore no wiye suratu zumar Allah daali fa bashir ibadi alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Allah daali weltinir jeyaɓe am ɓen wawata goɗɗo wiya Allah holɗo ni jeyaɓe maɗa Allah daali ko ɓen ɓe no jentito e yewtere ɓe jokka ko ɓuri moƴƴude e mayre fof ko ɓuri moƴƴude noon e yewtere Allah yetike kon ɗum ɓuri moƴƴude e yewtere Allah daali Allahu anzala ahsana al hadith Allah tippini ko ɓuri moƴƴude e yewtere jam ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko alqur'ana ka Allahu anzala ahsana al hadith Allah tippini ko ɓuri moƴƴude e yewtere e aya goo wa man ahsanu min Allahi haditha ko hombo haala mum moƴƴi haa hewti Allah e aya goo wa man ahsanu min Allahi qiilan ko hombo ɓuri moƴƴude yewtere haa hewti si Allah yewti jaa ko alqur'ana ɓuri moƴƴude e yewtere ɗulle ko gonga ko waɗi noon alqur'ana kala ko gasete wowlede kon fof ko waɗata kon fof e hoore ndi leydi alqur'ana fuɗɗorta woolugol ko waɗi kon ado kammoli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗe jeɗɗi tagede ko feƴƴuno on sayi ko alqur'ana wooli alqur'ana wooli ko feƴƴi kon mbi ɗiɗo kammule ɗeɗo leyɗele taga alqur'ana wooli ɗum fof yirti kadi wowlay kadi kala ko feƴƴata e hoore adna on kon fof haa ñalde ndi tagga yirti kadi nde wooli ɓaawo leydi ndin taggeede kadi naatoɓe aljanna naati aljanna naatoɓe yiide naati yiide ko feƴƴata ɓaawo ɗon kon kadi alqur'ana wooli jaka si tawi hiɗa faala wowlude wowla goonga wowla ko nani ni wowla ko selli tawa a yeddataake wowlil qur'ana fanka Allah subhanahu wa ta'ala o daali walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa al-fasiqun ko min tippini e maakon hino ɓangi hino laaɓi yeddata ɗum si wona bangi wala yatunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira kala yewtere ko ɗum mimminanma min addante ko woni goonga kon e yewtere nden déclassaaɓe liɓaaɓe kala ko hoolori e yewtere e gandal ko haa qur'ana woowa sa dariki a wi an ko a scientifique mbiɗa anndi chimie mbiɗa anndi biologie mbiɗa anndi géographie mbiɗa anndi anthropologie min ko médecin ɗan anndi sociologie kala ko wiiɗa hiɗa anndi alqur'ana jannete e ko wiiɗa aɗa anndi ko tigi a tawa nde woolino ɗum neeɗi par ce que enen zamanu men ko wiyete ko science évolution science o jonna en fakki yi'e à partir du 19e siècle karno sappo e jeenayam o fuɗɗa yiyeede avion je otoje ordinateur téléphone portable gorko baɗo fuɗɗa ƴeweede ka kammo ko télé 1965 ma ɗum 1975 fuɗɗa yeeyde ka espace 19e siècle tawi noon alqur'anare nden kayre au 7e siècle ndaare hakkunde 7 et 19 kon ɗum addi wiya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ko portoje o woodi fi mum kon au 19e siècle tawi kaamilure nde woodi ɗum au 7e siècle
fewndo scientifique ɓe andata ko ɗum wiyete atome ɓe jonna définition atome c'est déjà au 7e siècle le Coran en avait déjà en parlé et parlé suffisamment ari Qur'ana wi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mo golli ko fotata wa abbere atome ko moƴƴi o yiyay c'est-à-dire nde fewni tan ay hay scientifique ɓe nde fenna ɓe scientifique ɓe mbeyni l'atome c'est la plus petite particule de la matière koko ɓuri fanɗude kon e hunde nde wiyete atome ɓe wi ɗum alqur'ana wi o fenay na gonga mum fet sabu atome ɗon mo sendito atome on no sendito l'atome se divise ƴetta côté ji ɗiɗi ƴetta oya sengo wona neutron oya wona proton alqur'ana wi na gonga mum fenay fet na atome ɓuri fanɗude Allah wi no ton ko ɓuri atome fanɗude Allah dalika suratu Yunus وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وتاويرنا نادى جومما كفوتة وأكبر ذرة دولي كم ولي كلي لو قرآن إنه بولد إنه جنود c'est-à-dire le constituant atomique à l'état libre enfin parce que hidon andi son wadi structure anatomique duma on hidon andi wonde si tawi molécule hunkun hikun ga côté libre maka duma haray no sendondiri ko do Qur'ana wi wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin précise wi fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalik wana ko buri atom fandude jalo wodi ko buri atom fandude ka ɓay scientifique ɓe luggini gandal ka science haɓe tawa atome on no sendito so senditike haray o ɓurti kadi fandude arayna kanko ɓuri fandude ko ɗum wacci André Bachelard c'est un éminent philosophe o wi la vérité scientifique est tellement chose qui a longtemps servi ça c'est monsieur Bachelard o wi ɗum ko wiyete science ko fenade kono nasi moƴƴa voilà si vous science la vérité scientifique n'est jamais un mensonge, mais c'est une expression philosophique. Non hana sarhede. Oui, des phénomènes de vérité de science, de nafi moja. Na wigol science on ko phénomène. Kono ino wona gonga tanga wola do no nebi tan wona phénomène. Saga wona ɗum ko gonga kono si ne ɓoyi tum no a wonde fenat lekkede ɓuuri ko ɓe wino ko lekki paɗi ɓuri mum ala hande ko hombo ñawdorta kinimat no yiya kinimat ka lawdaniji e tango hari fof no kella kinimat mais ɓe addi ce qui est plus efficace que kinimat kono fewno leññande hani ala ɓuuri kinimat ko sendiri ɗon alqur'ana on e ko scientifique ɓe wolta kon ko ɓay scientifique on waɗa expérience makko on o yiya ko yi kon toon ɗon o annda ko arata yeeso wonɗo no wolde Qur'ana on mo anndi ko feƴƴi mo anndi ko fewni mo anndi ko aroyta ko ɗum o beete na so ɓenna le parlement européen sono kala ɓe jooɗoto ɓe rectifia texte ji ɗumaji ko ɓay ko yimɓe amma parlement Allah on texte arɗo ka Qur'ana on ha adna lanna ko won nder ɗon sabu mo anndi ko feƴƴata ko ha ñande dalngal dari e tawde kadi aya kala Qur'ana zuwa e rôle makko on fewndu mum haa gasa o sappo kadi ko aroyta kon o zuwa e rôle makko on kadi o wowla ayeje goo tawa wona wowlanooɓe ɗon ɓe ndeññande woolana sa ɓe aroye mono ñande Allah yewtuno fii pucci e mbam pucci e gelooɗi o wi mi tagani on ɗum ko waɗɗo ɗon mi taganayi on kadi ko waɗɗo ɗon kono ko on anda wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu o sifanike ɓe ko ɓe andi ko mbam pucci gelooɗi pucci babbi ko ɗum ɓe andi ko waɗɗore ndeññande o wi mi taganayi on kadi ko waɗɗo ɗon ko tata on anda ndeññande haɗi ɓenno andi ko wiyete prado haɗi ɓe anda ko wiyete prado ndeññande ko ɗum waɗi si nde ɗo alqur'anare ko kayre woni hakkirde gandal
tele 1960 ma 1975 jawgol maɓɓe dow ga ka espace hari au 7e siècle qur'ana wi yahe andon ko woni dow ga ko ɓuli nduru maga fi samawati wala yahe andon ko woni ka espace ko tawde yettikeɓe ɗum kono nden ñande Quraysiyankoɓe anndano toon no yahe sabu hewtaali hari ko ɗum waɗi a cheikh Mouhammad al-Mutawalli Ash-Sha'rawi ko ceerno monanaɗo karmukojo zamanu men martuɗo tammen o karmukoɓe dan ɓen ɓe manki tammen o wonande janngoɓe annaɓe haqqille mum fof e programme mum fof haaɗi e saako ummaro satti hara ko waɗoɓe recherche ɗaɓɓitoɓe a cheikh Mouhammad al-Mutawalli Ash-Sha'rawi a cheikh Abdoul Majid Zindani docteur Yusuf al-Qaradawi docteur Wahbat Zuhayli ɓe karmokoɓe ɓe marki tammen o ɓe yettike en ko deftere Allah nde wi ko saka ko feppodiri e tammen on e zamanu men o ko ɗo watti Sha'rawi wi ñande karmokoɓe leydi ndin fof jokkunomo ɓeyni ayi duuɓi ma ɗin ɗowi wata maayo a yeetaki men ko Allah daali ko tawi no wiiɓe ɗum ɓen ko winduɓe tafsir je janni ka université ji wi goɗɗo ta maayo a firanali men Qur'an o wi gadi mi firay gër ko mi wawi kon kono firoɓe aroye oyi noon nanani ko Allah wi ko wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin on anday ko nde firi kon no neɓirta noon donc karamo kojo on o jangga e tafsir on o jangga firon o conforme o wona e mode karamo koɓe buyi accanoma neeɗi fuutino wontirino ɓaawa hande kadi ɗuuɗa ko ɓe wona e Qur'an hande kadi ni bo tafsir on e ko pewndi kon accinoɓe ɓe leedino neeɓi fiqul islami o e o évolué embere kanji ɗin e ko woni feƴƴude komi jonna misal gotal komi yeyi ɗo Europe nde a ñalten sonnajo goo wonɗo Hollande o landilan masala diina min ɗum ngallandan ɗo accay mi hewta Conakry taw mi arti ga mi daari ber defte ko mi jogii kon haa mi yi'aali ko landilan e famade mourad mi noddi oustad Aboubacry Ndiara karamo kojo min gando muolanaɗo noon kadi mi landiɓe masala on ɓen oustad tawi ko jonnelan jonde ɗiɗi yontere nden timmi mi nodditoyɓe ɓeyni on masala ɗon ɗen jonte ɗiɗi ɓay timmi ɓeyni masala o ni himo ɗaɓɓitede karamo koɓe kipaɓɓe e fii fuusitangol e lante sattude ɗen ko pewndi aduna no immini goɗɗo London mo yehi spécialité ngallandana joni tuma o arti o ko ɓe fottanoy wo mi yettoma nani min awa on sayi ɓe nodditoylan ɓeyni wala hino masala o nooneji jeenayi mum no waɗe kono ko noone goto daggi selli on tawi ɗestikani tawi ko ɗum o landi o wii kanko sonnajo on duuɓi makko ɗin towi o yi'aali yiitere ɗiɗɗo dero laptaneji Europe ɗin fuu ɓe ari jannguɓe fiiɗum noon ɓen ɓe inni kanko on naawawo heɓde ɗiɗɗo perti wona goɗɗum ƴetta e debbo go'o wattanemo kanko debbo o renda e moodi makko on say so wawa heɓde ɓiɗɗo tawi ko ɗum o landila ko ngal ɗon jindi ha hewto eno woniri ɗo ni Cheikh Aboubacry Ndiare ɓe maaki ino dago ka ɗum waɗe kono ko dagorto hunde wotere hara moodi makko no mari ɓeygu go'o mo wonamo kanko ko o mankira kon ƴette e on debbo ɗon wattanemo kanko o renda e moodi makko o ƴettareedu haray no dagi kono ƴettatake e debbo janano watte e makko moodi makko renda e makko haray moodi makko memori seeɗa e ko jeeya ka rendigal kono ɓay ko ɓeyguli makko koko jeeyi ƴetta e ɓeygu makko watta e ɓeygu makko heewi ɓilli on nani ɗum on andi fiqul islami o a wona e mooti taɗa fewniɗa e sillo tan par ce que évolué ko taw toujours ko après e zamanu ngun e yewtugol ko nanini e ko faamini e ɗon ko
donc artenka fi sukaɓe juuta yahay e dow toɓɓe nayi ma joyi o yewten ko ara nun ɗum en andinayi ko honɗum wiyete suka yakar ko honɗum woni jeunesse yagal ko fewndo ɓurɗo hittude e gurnan neɗɗo ka gurnan maɗa nam ɓuri hittude ɗon ko ɗo woni suka yagal maɗa. Autrement dit, la jeunesse, c'est la période la plus précieuse de la vie humaine. Ko fewndo ɓurɗo hittude e gurnan neɗɗo ko wanno se daari gurnan neɗɗo si ɗan juuti ɗan heɓay sagaraji tati. No woodi ko wiyete paygel yagal ka woni boobo ɗon o wawana hoore makko hay e hunde ko dongal jama o hay waydi tagol o wawata ɗon on fota si o nawyi kadi duuɓi ɗin towi o ronkiti darɗe ɗen acci yiide moƴƴa maani tagol ngol ɗuytike doole ɗen ɗuytike soro kala on tigi no nawni no musaɗa no artiriɗa ganndo goto wi piiji tati ino rondi bagage mum no ɗaɓɓitude piiji tati kala ka hewtiɗo wo iwata ɗon aduna ko wiyete ko majjere ko no rondi bagage mum no ɗaɓɓude ko wiyete townitare ko jindude ɗaɓɓita townitare mawninkinnare si majjere jotti jindi ha heeɓi mawninkinnare tumbodiri mawninkinnare e majjere si tumbodiri seedata aduna ko wiyete comme basal tabbere ɗum kan no rondi bagage mum no ɗaɓɓude ngamelo ɗum kadi jinda e tefa wiya o yanal nan ɗo ngamelo no yaha yeesoɗa seeɗa ko feƴƴi o kurɗa ngamelo no ɓawɗo jinday ha arata monsieur ngamelo hiwruno monsieur ngamelo golso komi wiyete basal nde mi neeɓima ɗaɓɓitude si ɓe yiidi na aduna basal e ngamelo si tawdidiri seedata aduna ko wiyete nawnare ko kañum kadi no fayi bagage no ɗaɓɓitude nayewu nawnare no fayi bagage no ɗaɓɓitude nayewu si jindi ha tawi neɗɗo nayeeje jooɗike ara e loori weeri ɓe settoyi wotele ka gaburu ɗiɗo piiji tati ɗi ɗaɓɓidirde ɗi hewti ara e lanni ko kalman ɗum ara kalma wiɓa no ala inchallahu jeyta e muñe ɗum ara jetteɗi bikirji ɗo kadi ƴettiɗi yaamirunti ko nayewu iwata par ce que ɗon dikkayɗa kadi Moussa ni hari ko koyɗen alhamdulillahi jikki koyɗen joni ko ɓaawo ɗo ɓaawgon ɗo ni wadde ni kono min heɓi ɗo docteur kelɗuɗo ɗon kadi alhamdulillahi ɓurti ɗon ɗo gite ɗen mindi seeɗa kadi alhamdulillahi ɗon kadi gite ɗe yii moƴƴi ɓe ala ñaamude moƴƴa ɗum ko metti no iwraɗa no awdi no arde ɓe serrata ko Qur'ana wi wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq kala mo min juutini barɗe men ɗuyta e mo ɗoon hay hunde ala letti mum alaamotako haa laamu ngun ittane nayewu ndaare oɗo lanɗo Ronald Reagan ko lanɗo Amérique goo Ronald Reagan ko laami ko ɓe innuno ko un shérif à la Maison Blanche parce que c'était un grand acteur américain donc américain ɓe no yiɗi ɓe tournoɓe film moƴƴa han Ronald Reagan ko tournowo film manta woro wara o attaque Libye o hurɓini Kadhafi Benghazi ɗuman ni ha gasi on tawi deƴƴoy hokku wiya holto Ronald Reagan deƴƴi hokkayde o maya kono tawi so immoto ko ɗiɗo jogotomo daro koyo tetirema boobo o woni e ɗum tawi nattino e suudu lanni ɗum woltaki nayo sina ɗum laamiɗo Amérique moodi lanɗo ko ha o ka si lekki ɗum no woduno iway gandal fiiɗa janggi en 2007 komi ari hajju mi tawno oɗo a Cheikh Aboubacry Jabiri Jazairi imo janna ka masjidu Nabawi kono mawɗo ko puusum ɓe wattamo mum ɓe puusiramo boobo ɓe addamo ka juulirde nelaɗo ɓe ƴettiramo o boobo ɓe joɗnoma ko jullere o fiina ɓe ƴettiramo o boobo ɓe naɓamo moodi siko gandal on ɗon ona tewtantanomo ɗon ka Cheikh Aboubacry Jabiri Jazairi donc
étape nayi ngun kadi ngu pota ɗon kadi haray on tigi ko dongal jama on nafoore makko no barkini si wona hara o jannguno o jogii faamu o fewja kono wata rondade wata dirnude goo jooni noon sagara no hakkunde ɗiɗi ɗi katata ɓanndu noon no heccidi darde nden no feewi yeeso mon ɓoomaaki hakkille ɗen no deeƴi o tigi huccayɗa rewto jusgo qur'ana on ko yaha mbiɗo anndi taw roman camara laayi ko mi waɗayno ka collège mi ɗuɓi gole janngo roma on ko hannde mi artiri ko janngo tawi mi janngii ko lanni duuɓi ɗin to wiral noon fewn ɗo kono fewn ɗo si mi janngay l'enfant noir au moins mi ƴetta une semaine kono e sukayagal ngal hino foti taw tigi no waawi wadde sport no waawi dogude no waawi lattude ballon no waawi ka militaire no waawi piiji ɗi fof no ɗaɓɓitamo ko fewn noon mo hitti fonction publique o no ɗaɓɓitudemo sportif no ɗaɓɓitudemo militaire no ɗaɓɓitudemo juɓɓen e hoore mum ko fewn noon ɓe faalaama piiji ɗi fof no ɗaɓɓitudemo soono noon kadi Allah kañum kadi o waɗi kartal o wi kan kadi ko candidat mo faalama nawi min kadi komi candidat juɓɓen no faanama min kadi mbellam faanama anni Allah hoolondiron ma huutondiron ɗon jooni anni Allah hoolondirɗon ma huutondiron Allah nani candidature ma on kono man waɗa vie o seeɗa taw an waɗa vie o seeɗa tuma noon o tappoy haa anndi si huɗaaɗo distinguike hakkunde huɗaaɓe ara o poori huɗaaɓe si tummondiri huɗaaɗo kuddi goɗɗo ni feeñii ɗon e hoore ɓeena harayni tiiɗi ayay yimɓe sukaaɓe no jooɗi e baar no yarde feere no yettude Allah ɓe jooɗoɓe hayno mawɗo no booɗa biini mum naa ɓe ndi ɗon ɓe mawɓe alaa barki e ko huɗaaɓe kele kamɓe ɓe barkidi kele kamɓe mbaɗa barki koɓe jooɗi ɗo iɓe yettude Allah kono ay kuddi ni feeñiiɗa moƴƴa par ce que c'est à dire ko ɓe jokki kon accitiiɓe faalaaka ɓe hannde kadi on say si ɓe artii ka Allah ɓay Allah no yurmee mo waawi ɓe jaɓude mo waawi ɓe ronkude jaɓude kono ɓe anndi ɗo ɓe huɗondiri ɗum nan no ustad Bakar Riyad yimɓe maaka ɓe maaki o ɓe faala ɗo e jaɓude islam ɓay mo kala ko ɗo sakkitorta o hewtay ɗo wo goɗɗo waɗay ɗuma syndicat yaagal yenna jatta pour karanno ma waɗa bandi yaagal jatta gera kala ko faala o sakkitoro yeeye jigiri o mbole tappi ubbum ka juulirde suwa ono ya kalli ma wona conseillé kono haray ɗo ɓe wi yo arlaw yo ɓay ma wara ɗo ɓay ma o ara ɗo haɗi o ara law ala ko conseillé ɓenni sa woɓɓe ɓiɗɗu fatture nden haɗi ɗo tiiɗi kono sa maɓe ara on si tawi ko fonctionnaire jo ɓay ko heewi kon fonctionnaire tawi ɗum janngi wawi wiide ABCD woni ministre woni chef de cabinet hara kañum e juulirde l'islamu juuli e nelaaɗo kono ɓe wonay tun ala tereeti ɓe ƴetta jigirol ɓe ara ka juulirde hande ɓe ara law ko ɗum hande ɓe ara law ɓay ma ɗo are a juulirde ɗo jooni noon ko fewno ɗon ko ɗum on tan ɗo wiyete sukayagal neɗɗo saka kaw hitti kaw gaynata haaji ulama o e wi koye wi duuɓi sappo e ɗiɗi haa duuɓi 40 ans on intervalle d'âge ɗo karama koɓe buy julɓe ɓen ko on tan ɗo wi sukayagal Allah daalani en ɓanginangol les 3 étapes ka Qur'an Allah daali Allahu alladi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا Allah daali ko kanko tagi on waɗi on lo'uɓe ɗon on ɗon boboy koye wata e hunde o itti on e nden lo'ere ɗon o waɗani on doole haa gasi ko ɗum woni sukayagal ngal Allah daali o itti on e ɗen doole o waɗani on lo'ere e ɓuri sikki ɗo laaɓi boyta e nganndi étape ɗiɗi tati ko ɗum ɗo wiyete sukayagal neɗɗo ngal doɓɓere men timmere nden ko est-ce que sukayagal no yitti ka daade ka diina quelle est la place que l'islam réserve à la jeunesse? Est-ce que la jeunesse a-t-elle une importance capitale dans cette religion? Est-ce que
suka on no hitti ka diina est-ce que suka ya gangal no hitti ka diina hi ko diina kan tiki faala suka sabu tugaade l'islam de jowi aranangal ko déclare gol anati timmangal julde den ko hombo waawi garagol peewa yetti juula neɓida e salligi hara fuutaaki ko mawɓe nayeɓe kaa ko sukaaɓe hombo waawi garagol qiyamul layli salligoo ara ka geeƴe juula geeƴe ɗen haalanna daro qiyamul layli haa weeta assalatu khairu minan nawm hara yahaali salligi jooɗaaki ko mawɗo nayeejo waawi ɗum kaa ko suka waawi ɗum wono huurugol lewru suumaye ɗum allah farɗo tun lewru suumaye ɗum oyni ɓeeɗo e ɓeeɗo noon tawaaka wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɗum ko mawɓe nayeɓe ronkituɓe taa ko ɓen ko ɓe nafiɓe dari allah wi ɓen no yo etane kombo sappa ɗon kadi na suka on o hajju allah farɗo ɗum hajji on o wi ɓeeɗa noon tawaaka walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila ko wannoon hajji ko golle militaire un travail militaire un travail d'ensemble a wata wiide o tawafu ɗo mais ce ha yimɓe ɓen ɗuyto si mi yaha si tourni fuɗɗike tourni a raati a perdi basi donc ɗanɗi tan o en 2007 ko ɓinge ɓey ko an hajjini kanko batimi mi seppi iwgol holno wiyete Musdalifa iwgol ɗaɗe wonno ko Arafat yaha Musdalifa yaha Mina donc minen min seppi kamɓe ɓe batti ɓay min hewto e Mina mi inni si Allah jaɓi ɓen ko Allah hoddiranimi artugol hajji o mi seppitata ɗum ɗo aduna o indi si Allah nan ɗo jaɓi ñande Allah hoddiru ari ka hajji o battitotaa ko aduna tawi mo kala yonni yo sa batike kaarje ɗen sottata hiɗe kolodiri embouteillage o sa seppu e ngennange ɗon e ndi jaarendi ɗon moodi ɗon no pooɗi yimɓe ɓen no ɗuuɗi ko woni e mo wooyo nayi mawɗo nayeejo no waawi sifaɗe golle mo sahil waata diina kan nodduka faade e dartagol keeferaako ngun nodduka faade e jeyaade allah wi ɓeeɗo tawaaka laysa ala al ama harajun wala ala al ahraji harajun wala ala al marida harajun kombo kadi tappaaɗo ko suka on kadi ko sabu ɗum waɗi si l'islam no accordani sukaaɓe ɓen nafoore molanaade e hittaade molnaade hadisaaje ɗiɗi nelaa e sidike fiilaakar nokku goo ka wuli haa hatti ɓurti wulude nokku goo ka wuli haa hatti ɓuuɓi joɗɗi ñande darngal tawa kala ko wiyetee leggal ka ɗowdi woni ittaama kala ko wiyetee fello montaama woni tande wi gooƴi ngeenaange ngeyoto nge ɓanne de quelques centimètres parce que selon les spécialistes la position de la Terre par rapport au Soleil c'est une distance de 150 millions de kilomètres. Malgré cette distance colossale, il est rien qu'on a voulu qu'on connaisse un tampil de conca. Andité non tout mangena de manna, hakawa sa chouti a bota ya memai, modi dentan de no ulika. Nela ta salama no ni yimbe jeedido, alla no duudi no ya denyan, nyande duudi wo ala to na duudi makko. Sab'atun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نون يبقى جيدو الله ندودي نانو يكالي دودي مو ñande ɗuuti wo ala sona ɗoori makko no jeeya e noone jeeɗɗo pet sukaaɓe mo warani ɓe place nenaɗo maaki aw shaabun nasaa fi ibadatillah suka mawnuɗo e dewal kala anndunoɓe mo ko woni bayku ko anndirimo ko janngugol kañum e peewal haande o yiyaka kaw ɗetti goɗɗo o yiyaka kaw wujji o yiyaka kaw feni o yiyaka eko boni ko jalduɗo e peewal e qur'ana kala suka wawɗo noon leññande o ara ka ley tron Allah subhanahu wa taala o wona e nden ɗowɗi ɗo c'est-à-dire ko wonoɓe takko Allah ha ñawore nden lanna ɓe iwda ɗon kadi ɓe ƴette aljannaji maɓɓe donc ɗum ko teddugal mawgal Allah waɗani sukaɓe ɓen ga hadis maɓɓe goɓe maaki lan tazula qadama abidin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'ati khifar hay goto koyngal mum tawtoytangal ñande dangal ha o lande piiji nayyi o jaaboji no jeeya e ɗin piiji nayyi ko landete nelaɗo maaki wa an shababihi fima ablahu jeune siyagal makko ngal koye hoore hon ɗum lanni an o hande turiɗo furɗi kaani ronki
ñiije fof iwi ñande ko hari ñiije no timmi yeeso no fonti fiɗa sattiɗa laba ko ɗum jokkuɗa haa hewtanmaɗo a expliquay ɗum on tigi woolay ɗon nde ñande Allah tigi tigi on hari kala pare kala soiréeru ɗuman naan simi hewtaani hara welal taw min ɓe waɗayno fille d'honneur garçon d'honneur invité de marque défilé de mode bordo barka leydi ɗum tardun ndi Allah tardiri ndi toriɗen Allah ndu kolol ndu Allah uni ko wiyete lagine kon en torike mo Allah sortu lagine e nder ndu kolol kono biyo indépendant ƴetta andi ko ɗum mawɓe goo wino ñande goo lanɗo goo leydi lagine nodduno yimɓe ɓen fof wi mo kala yo lanɗo ko faala o wolu ko faala o mawɓe goo towni junngo ha lanɗo ndaari tawi o towni haa kono ɓe proposali ɗo wi bon donne la parole au Dieu la donne o mawɗo ɗo e woodi mawɗo wi miɗo lanndi wo ene o ande bandi ko honde tuma lannata o ande bandi ko honde tuma lannata bon monsieur le président le vieux demande quand c'est que finira l'indépendance anda maɓɓe ko ande bandi wi na indépendance na ɓiɗo ata France bon ɓin o hol dites-leur que l'indépendance c'est la souveraineté l'indépendance c'est éternel en a mawɓe haray indépendant on haray ɗum lannata ɓeni hande koye on ande pandi on degini a gaali faani donc on tigi siboto ko honɗum jeunesse an jeunesse yagal ma ngal fof ko bekkinɗa ko yeddugol Allah yimugol amugol a expliquoto ndeñan eno jeeya ko holli wondema Allah subahanahu wa taala no yiɗi sukaaɓe no teddini ɓe eɓe hittika diina ko tawi kon Allah ko sukaaɓe suuɓi jonni diina kam firdu watti mi inni ko sukaaɓe Allah suuɓi jonni diina kam ko watte nelaaɓe fof ko sukaaɓe ɓe Allah suuɓi neli ɓe fof ko sukaaɓe ha hannde Allah nelaanima nayeje imo nela noon goɗɗo ko suka o nawiide annabaaku suka waɗe annabaajo o nawiide annabaaku kono nayeejo ha hannde wonaade annabi hinde mari dalil par ce que no ari ka Qur'an annabaaɓe buy Allah ko yewtiti maɓɓe signal annabaaku mum hari ko ɓe sukaaɓe Allah dali ya Yahya usil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya ko ayo Yahya jogitoro deftere nden doole Allah dali men okkimo gandal ngal e annabaaku mum hari ko fayi siko annabi Yusuf Allah dali walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin nde wettino cembe makko woni jeune jo net men okkimo gandal e annabaaku annabi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin nde wettino cembe makko fuɗɗunuru suka net mi waɗi mo annabi Ibrahima ñande o lantino sanamuji ɓe ɗi ɓayɓe landi ko kombo waɗi ɓe inni min nanni suka no woola ɗi ko moƴƴa qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim annabi Isa ko duuɓi 33 ans Allah ƴettirimo ɗo naɓi mo doga o fuɗɗino annabaaku makko mum hari ko fenude Allah dali wa tukallimu nnasa bil mahdi wa kahla 33 ans kala ko nanno Jésus Isa ko duuɓi 33 o waɗi annabaaku makko ngun ɗo o ƴewi o tippoy to watta duuɓi jeeɗi donc vous conviendrez avec moi que tous les prophètes tous les messagers tirent de Dieu han koɓe sukaaɓe on feƴƴen e on point ɗo aɗen e point yewtugol fi misal sukaaɓe addiɓe en enen jeunesse timbitunni kañe jeunesse ji goo si tawi enen en mawni tinnike e wi non dina ka l'islam o non on va nous parler sur ça pas encore prêt donc non ɓay waɗi université waɗi droit waɗi médecine donc haray dina kan haray ko komoyagal o juulugol komoyagal o teddingol mawɓe komoyagal non c'est démodé non oui o annda kadnaw fewɗi o mbiyaɗano jogana mbami mum ha joni o luttay ɗon
tawi ko ɓeyato yo sikkike ni haa gasa sikkike dotti pewal wi salmita wonɓe jananɓe non naluna gawa vérité gawa vérité gawa nina jaluna donc si tawi e tawdele rompugol jokkugol diina ko rompugol muutagol e ganmo so jangi moƴƴe ka université a faami jande ma ne annda e toon diina ko sooɓe par ce que ala hannde e nder aduna on tammen o institution ɓurɗo kentude ɓurɗo mawde kuwa fuɗo attallah o fof ɓuri nations unis ɗon nana ɓeynna nations unis ɗon nana ɓeynna le système des nations unies ko ɓeyta le système des nations unies ce sont des organisations affiliées liées par la Nations Unies par exemple le PNUD l'OMS et si pas ɗum organisation ji wonɗi e ley Nations Unies ta ko Nations Unies créide ko konti Nations Unies ɗi woni gollude ko ɗum wiyete le système des Nations Unies c'est comme quand on dit le système solaire c'est-à-dire ko naange ngen ɗo goode saarotoɗe naange nge wiyete le système solaire est ce que ɗen goode naange ngen ko gore ɗo wawi finirde PNUD e OMS e Nations Unies mais ko ɗum jonni Nations Unies valeur ko jonni Nations Unies valeur c'est ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle les libertés publiques. Nous, les juristes, c'est comme ça nous les appelons, mais il y a les libertés publiques. C'est-à-dire, sariaji ɗi anndanɗa hoorema ɗi Nations Unies on tabintinni ko yowiti e haqqe neɗɗanke. Les premiers articles de la Déclaration universelle des Nations Unies, les premiers articles, c'est dans ces articles qu'on a parlé de la religion, de la liberté de culte. Article jarani ɗi ko ɗum haali ɗiɗina ko ɗum waɗi kala pays ɗi wiiɗi ko laïque des pays laïque ɓay koye maɓɓe ɓe humi hara ɓe jonni diina valeur ɓe anndi diina nasama kala pays laïque ko wiyete pays laïque ko ɗum ɓeynata faslu diina ani dawla c'est-à-dire c'est la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux ko tawata hara mi mana leydi ni saria mayi o loi fondamentale on basake e hoore diina hay fof ko ɗum wiyete la laïcité mais malgré cette laïcité là on accorde un privilège une faveur à la religion. Je vous donne un exemple sur la constitution guinéenne la loi fondamentale guinéenne article ji no toon hiɗi accepte ɗi jaɓi diina kan ɗi wi il est libre de croire de penser de faire valoir ses confessions religieuses, ses opinions politiques ou philosophiques. Wondema citoyen jo ko libre mo newnana jokkugol diina makko kan no o faamiri kano en o faamira noon o wallito hay laamu ngu ɗum no windi ka sariya men enen le ko laïcité. Article goo no wi toon le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et communautés religieuses se créent, elles s'administrent entre elles, elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. No windi ka loi fondamentale laggine wondema mo wi'i reway Allah waɗay diina goɗɗo wi o rewata Allah laamu ngu nanngay oɗa jogomo ha oɗa rewa Allah joni noon ɗa wawi wiwde wondema ko pinal no wiwata Allah rewe so yeeyga portojo kala ko kelti kon fof ko woni soobe makko bayagal ka maɓɓe kon fof ko innitira ɗum garamo gojo diina. Par exemple à Liège ka ɓeyda ɗon place publique on ka ɓuri labbede ɗon ka fi teddule maɓɓe ɗe woni ɗon ko tel Lambert wiyete kala ko ɓe wi 5 inde nden si jokkitike haray ko almamijo ka joodir Saint Pierre Saint Lambert sifadi piiji fof mum a wawata wiwde wondema ko an waddi diina ɓaawo yew ka portojo chaque fayda mètre carré yahine église basse liggije no jooɗi gaɗay ko kan diina noon ɓe anndi hiɓe waɗi soobe e makka goɗɗo laamotako ɓe tawa on ala e diina a laamotako États-Unis a laamotako Europe pays hay gooto tawa an ala e diina ko to a yaaka juulirde ma ka jooɗiru wiwnooɓe ɓe muli fi diina Allah muluɗo fi maɓɓe. La révolution bolchevique de 1917 Lénine Staline ɓeɗo ɓe wiwno diina ko ɓe wi'i wondema la religion est l'opium du peuple mi sikki Allah taggino fi maɓɓe ka
l'Amérique, l'une des grandeurs de l'Amérique, c'est cette importance capitale que l'Amérique accorde à toute religion. Haïka boudi maɓɓe ɓe woli fi Allah in gooto wi fros koye Allah men fawi wani ka donalji ɓe wi koye Allah ɓe fawi tuuɗi maɓɓe janɗuɗini fof no win ɗum no windi toon koye Allah men fawi kala lanɗo maɓɓe si waɗi discours ko sakkitorta koye Allah waɗu barki Amérique God bless America andi ɓe andi Allah jooni noon an joɗɗo mbiɗa wadde médecine maɗa wadde droit ɗa brayiɗo ha wawa prédire wiya a juulata a perdi a leytino andani en Belgique il y a 300 mosquées son banque en Belgique 300 mosquées je ne parle pas no woodi toon ko ɓeynata mosquée et lieu de prière ɗum no wawi wa ndiyam hara ko mosquée tigi tigi 300 mosquées à Belgique Bruxelles ɗum no mari 200 et quelques mosquées ko mi wi toon ɗebarde ɗo hay ɓe jiɗude juulirde ɓurde mawnude nden e nder Belgique fof dande mari soroji ɓe mari centre islamique molanaɗo ƴettowo capacité plus de 2000 fidèles ɗum no jooɗi e nder Bruxelles ɓe mari l'université européenne islamique ɗum no jooɗi e nder Bruxelles joɗɗo on ta hunduko wiya aɗa fini ronka juulude a tardino mi tawama e tumbodiral islam molanagal waɗugal Boston conférencier jo ko portojo américain jo nene porto baaba porto danejo ɓen kanko waɗi bayanam fof farko kala arde ayawa min ni wala Allah yettama minen heɓaɓe e mum ɓen min ni mi jangi donc jen andu wondema joronkugol si tawi enen ɗo enen jeunesse on ɗo e salike ko Allah wi ko e wiye hewtal taw Allah yeeti ken awa sukaɓe goo feƴƴunoɓe kamɓe ɓe jaɓuno ko wi kon ɓe martinanimo Allah daali fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin Allah daal si ɓeɗo salike woɓɓe goo rondino nabi wolen fi ɓen seeɗa wolen fi ashabul kahf ɓemɓe Allah manti woodi fi mum ka Qur'an ɓe woni écho événement presse o fof woodi fi maɓɓe France 24 woodi fi maɓɓe TV5 woodi fi maɓɓe CNN woodi fi maɓɓe Washington Post Boston Globe New York Times Los Angeles Times ko ɗi wiyete les grandes presse ɓen si wii tuggima kollu yo Allah walle araka ko muɗum voilà c'est à dire ɗi presse ji ɓurɗi mawde fof e tan maɓɓe wuuli fi maɓɓe wuuli ha Allah mantori ɓe Allah daali am hasibita anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba anta sikka fi ko ɗiɓe fi ɓen yimɓe e fammere nde ɗum no jeeya e ma nde jiyamen mawnuɗi minen ɗum ko poussé amen noon tawi no mawni e men yimɓe walline duuɓi temettati duuɓi jeenayi ɓe fina ɓe wuura ɓe ñaama enen ɗum ngalɗay ɗum ka goɗɗo kaɗani ɗo yontere o noddidirde Fuuta partout awa yontere mo ɗani o final nani ɓenɗo noon duuɓi temettati duuɓi jeenayi ɓe ɗaani Allah daali tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud sa yiɗi a sikkay yiɓe fini tawane ko ɗaaniɓe wa hum ruqud ɗum ko sira mubalaga ala wasni faul donc tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud a sikkay yiɓe fini kono ɓe ɗaani duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi tati ɓe ɗaani on tawi ɗay haala wingin ɗuuɗi Allah wi acceni haala nawo fiiɓe nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda menen ñewde fiiɓe e hoore goonga ɓen ko sukaaɓe wonno innahum fityatun ɓen ko sukaaɓe wonno amanu bi rabbihim ɓe gondini jooma maɓɓe wa zidnahum hudan men ɓe gani ɓe feewa se kadi ɗo no nela en tawa ko ɓuri yankanade l'islam on ko fof ko sukaaɓe surtout le plan ka jihaadi ka gandal ka jawdi ko sukaaɓe soldari wono Khalid ibn al-Walid o waɗi jihaadi ha o jamma Sayfullah gore makko son compagnon son ami d'enfance Amr ibn al-As ancien gouverneur de Omar ibn al-Khattab ancien émissaire de Muawiya ibn Abi Sufyan ko
ɓen wiyeteno mokko ba ɓen woni mokko baɓe voilà les stars harnam ɓen ɗo waɗay ko yurmi kon hakkille sukaɓe fof jattama ɗo ɓe janne ɗiɗi gayi fiɓe starɓe ko natta dala ko Cristiano Ronaldo ko ɗuma ko sama ɓiɓɓi heeferaɓe ɓe lorta ko longal sa ko ɓen joɗɗa ɗawuljo mbi Cristiano Ronaldo ni sine din jitar ta ɓe wujjitima amɓena jitar toon ɗo yiwayno Juventus ora Real Madrid ko 75 millions d'euros o ɗum waɗino David Beckham ko yiwayno Real Madrid o yaha club mo yeey mum États-Unis 250 millions dollars eggito ɓen no wuuri a tardino joɗo ñalla wuuri ko inde bandi a anda inde moƴƴuɗo e goto ala ɗiɓe jogiiɗi ñande ko goɗɗo an ɗo tawi sukaɓe no woola piipano woona o tawi ɓen andi piipano oyni onon kadi en mbaɗo hunji ɗum enen yetelan inde sahabaɓe hay ko jow hay ko sahabaɓe jow o welan inde eyi ɗum woni anda sahabaɓe mi lintani ɗum ha ko falɗa o wona usta Taybou ɗum tawi basira ɓay ko wiyete sahabaɓe ko wuurɗo pewɗo nelaɗo gonɗinimo duuɓi jelu wondi usta Taybou ɓe kono seɗenɗa on ɓe hunji fof wona Seydina Aliya duuɓi sappo o accepte l'islam o tawa jihadiji ɗin fof wono Selema Senghor kadi wona Ousamat Boun Zaid à l'âge de 17 ans duuɓi sappo e jeeɗiɗi makko o dirige l'armée julɓe ɓe wona Mus'ab ibn Umayr suka mo heɓani 30 ans il n'avait pas 30 ans lorsqu'il est élu premier ambassadeur de l'islam à Médine o alaano duuɓi cappatati tawɗo woni premier ambassadeur julɓe ɓe Madina Mus'ab ibn Umayr fayde kuyno ɗo leydi 30 ans 40 ans a watande nelde e bamɓe to ɗo yaaju kanko waɗade ambassadeur donc si tawi ko Selema Senghor ko ganda Abbas wona Abdoulaye ibn Zoubayr wona Abdoulaye ibn Oumar ɓe haali no gandi ɗi Abdoulaye ibn Mas'ud o wi jante ko wi ko o inni ala aya hay e goto tippiɗo e nelaɗo sina miɗo anndi sangat ndew tippi sina miɗo anndi no janngirte sina miɗo anndi biro makko sina miɗo anndi ko sabu on ɗum o tippori ko suka hombo wawi jarade walla ɗum ɗo wiya Qur'ana on fof mo anndi tafsir mum e mana muɗum ta ko suka possible ko tawi on ke ngala janngude donc Selema Senghor ka jawle ko Ousmane ibn Affan ko ɓe wonno patron ɓe Abdourahmane ibn Awf ko ɓe wonno patron ɓe ko sukaɓe wonno c'était des jeunes Abou Darda en haaltami sukaɓe ron ken haalde fi jiwɗen haalde fi Asma bint Aboubacry on jiwo wonnoɗo représentante rewɓen auprès du prophète kala ko rewɓen ha toon jinni kanko yaata kala ko ɓe landoto kanko yaata kanko mo wawi affrontude nelaɗo o lando nelaɗon ko faala kon o hunjo o yettinana ɓeen haalen fi nene Aïcha radiallahu anha ɓeymu nelaɗo ɓay fi wiyete ɗum nene Aïcha ɓe sika ko yummirawo c'était une jeune femme je vous enseigne que notre mère Aïcha était une jeune femme parce que le prophète a marié Aïcha lorsqu'elle avait seulement 9 ans et le prophète est resté 9 ans avec elle lorsque le prophète mourra notre mère Aïcha n'avait seulement 18 ans Charles Tarif nene Aïcha nela sallama ko duuɓi jeenayi ɓay hay ko duuɓi jeenayi o mari nelaɗo jolni nelaɗo wondi e makko duuɓi jeenayi nelaɗo feƴƴini ñande nelaɗo feƴƴini ani nene Aïcha ko duuɓi sappo e jeetati jogi nelaɗo maaki feccere diina kan landemo mo anndi ko jiwɓe jaɗo jogiɗen ɗo 18 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 sa windi ali foti waɗe juuɗe nde wata janngo hay ɗum Allah no walli ɓe fof kamɓe fof no suuɗi sakko anndo si ɓe anndi e si ɓe annda ɓe no dari ɗum no soondo o jooɗi buye maɓɓe ko gorora goro billo woni soodaki ɓe no soondo ɗum goɗɗo ala yaade ka juulirde o jangɓe ala yaade ka garamo goɗɗi o jangɓe o ala janngude ka suuɗ konno o soodo ɗo ɗon sika
on ɓannan ɓe yo anne ko ɓe o soodade donc piiji heewɗi rewɓe ɓe jouno rôle important juɓɓen toon rasulullah sallam toɓɓe ne hikkitinde ɗon nden ko rôle suka kon suka dowa waɗde suka ko dowa waɗande diina kon fof no résimi aya goto Qur'an aya noone ka sot Ahqaf Allah dari hatta ida balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya rôle suka arano on ko yettugol Allah ko janngugol anda Allah rewam cela veut dire qu'un jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance à l'analphabétisme donc suka julɗo ko woni suka ganndo suka julɗo nawa suka yi majjugi woni wo anda moƴƴa wata janngude arabe wata janngude français wata janngude anglais wona e leydi francophone président on ko français wol maire commune ko français wol wona ɗon suka wi goɗɗo wiya ɗo bene parla e on acci ɗumen dey no andi men nantondirta ko waɗi jannga donc suka julɗo jamais na woni majjuɗo en rôle makko ɗimmo on andadani an ishkurni wali walidayk koyo suka on koyo teddi yumma mum e ɓemmu suka julɗo na woni suka bonɗo neeti yawotoɗo mawɓe mum salotoɗo nelal wujjowo mawɓe mum ɗum na suka julɗo ko neɗɗiɗo neetiɗo rando mawɓe mum service netanoɗo woni ɗiɗi tammum ɗum wa an amala salihan tarda ene miɗo gollata golle moƴƴi Allah ɗe welata donc ko suka ƴettu option mo wawi tan nafirde yimɓe leydi makko ni a jibinama e hôpital leydi na andarde trawje ɗen a taw waɗama l'école ji a taw waɗama an kadi hii noon ko a guinéenjo quelle est ta contribution fixe-toi un objectif, une option pour être rentable wi mi wona juriste mi tabitinna nurnal wi mi wona médecin mi ñawda nawnuɓe wi mi wona opérateur économique mi wallito tampuɓe wi mi wona militaire mi hiwa leydi ndi arana militaire kadi ko watta yimɓe guriwal goy on andi guriwal ne on andi guriwal militaire ko huuɓata bella yimɓe wa guerre naatino ɗen on kadi ɓen kadi no sabbi ko maɓɓe ngo donc wi mi wona policijo mi ñinna sariya on e ɓuttu mum ka saare naati police yagal no harmi ma duwan yagal no harmi donc nangu goɗɗum golle ko yimɓe ɓe wiire albarka so woni suka wi o wi albarka suka duwaka wiide albarka ɓay ko albarka wola wara e goɗɗo ko rama goɗɗum tuma fof suka wi okka ɗo 1000 francs duwi ha wulli albarka nawna hela belta dero ɗon duwo fino okka 1000 francs o janama weltani kam ɓay o ronka oɗo non o ronkata ɓe ronkata ɗon a nanga yuule an hay hunde a nafa an ka gros consommateur consommiri ɗum tawiɗa oɗona tos winto tos fanta tos salade tos a produit tata a gollata an ka gros consommateur hay pus matinka yimɓe ɓe nodde ɓeyta courant coupi noddoyeɗa na électricité ɓeynata goɗɗo nawni noddoyeɗa na docteur ɓeynata mbuuɗi no manki noddoyeɗa ala piye meme an a noddama wontuma wiya a ngaron noon ndi ñiiri luttayko on tawi ɓe ɗaɓɓitoyen ɗum labanaka suka ko immo daro golla nafa wona rentable ko ɗum wiyete wa an amala salihan tarda wa aslihni bi dhurriyati on tigi jomba ekkito neɓugol ɓiɓɓe orientaɓe faaɗe ko moƴƴi inni tubitu ilayka on tigi tuuba artaka Allah wa inni min al muslimin o wona julɗo jebbiliɗo mino ɗo suka o komi sakkitorta e exposé an on ko ɓen sukaaɓe habbuɓe haɓɓere goro ɗaɓɓiti police haa yii mo wiwri laawol no woodi sukaaɓe haɓɓuɓe haɓɓere goro ɗaɓɓiti seytaane haa yii mo wii seytaane hano mi neemi ɗaɓɓitudema mi yetti Allah ko yiiduɗen fof ɗam fo ala hen golli ɗum andi Allah no yetti seytaane goɗɗum koy kutiba alayhi annahu man tawallahu fa innahu yadilluhu wa yahdi ila azabi sa'ir farlama e seytane kala arɗo wi ko ɓe jaatigi o majjimo o hollamo golleta ko jahannama o ɗum ko ɗum suka on ara tout c'est dans c'est très bien mi weltiki ko anɗa ko
jonno hare sagang atenni ndro nailange be yido ma anda ko enengo gogo hare sembo rok sembo imulung harai happugol tuuba man haala ɓe mbiɗaɗo yuppuba accido tuubi ngi yuppo yiɗo ma wonandi ka fufala fu a jokka soɓe tuma paygi yuppi tuuba jakere ko ɗon haali yiddo ɗo watto ɗo watto kadi paɗiji 5 kilo seede hawja fooɗa drogue ha guite ɗe wojjira feeru sotowa paygi fi o wi miñam mum ka galle babe mum fi kuntal biredi tuma suka ƴetti mawɗo jattimo jakare hatti mawɗon tawa bimbi yango madina ara kikiɗe suka on ñento ɗeɗɗa jatta moji a jaati donc sifa ɓe sukaɓe ñattangane ɓeeno ka gese ɓeeno ka lekkol ɓeeno madina ɓe jooɗi e kafe ɓe jantade bindi taɓe nde waɗanela